ko tugera ku izina abanza kubateguye ubwo kumenya ko nkomeye cyane jewe izi company z'abazungu nazo tinya gushyiramo yangu kuntu Wilson Mills dutangira dute rero uyu yitwa nde UNBAO sinzi ikigambo gasatsaho cyavuye ni rwa pipi rwagiye rugahimbira ngo yitwa gasatsi ntazi no gusoma Jackie Chan agura bwakeye cha izavumba nibusubuye ukomeye mufate umwaka w'umugabo imyaka y'imigabo ni mibisha uragafatwa n'umugore wapfa kuwikura ikigabo kumbe dore barara mu byumba bitandukanye kiragize indutse kimukomanga kanguka ni hamwe nuko bashyizemo inzugi ebyiri ko bukeye busubuye ni igihe cyo kujya ku job banza gukora utuntu tw'udusiporo aho ngaho uru rusa naho runebwe cyane kurusha iyi hayiwe fata aske cyabanje gukanga akagaka kakirusha gushabuka iki ni ikinebwemo cyane hayiwe tiza ninde utakora pompage bidashoboka nibiriya byo hejuru gusa bombi n'abasore bato bakunda abasore bakura baba bakiri bato bakemera bakabana muri ghetto barabana tiza nyitozo my friends nyitozo dore myitozo bantu bakuru mwese mwakabe mukora ibintu nk'ibi ni benshi cyane nzi muri mwebwe bibyuka mu gitondo bikajya kutumeza two mu nzu bigaterura mwana ndimo ndarya tiza batera utumeza two mu nzu na Junior nukateye nyitozo nyitozo soboyo baranye imyitozo birira icyumba icyo ya mu nzu yabo barangiza bakajya gufata ku mazi ningiye cyo kujya ku job niba bakora iki bagomba kuba bafite office ni ibiro amata ni ngombwa ready uriteguye bakira aho haroko mazi fighting with your wife again? No, you see I didn't come home last night. That's way out of line. Yes, you think I don't know? When umugore wawe nanone yarambwira ko nagarutse nijoro ninze nanone wamuciye inyuma was upset. She threatened to kill herself if I didn't stay over. What could I do? I had to stay. Well, that's pretty obvious. You shouldn't. Umugore wanje buruko newe nakora gombaga gukora kinagombaga kutindaho narindi nagombaga kugumayo. Yes, but we Italians can't live without amor. You don't understand love or passion. Mwebwe ntabwo mubizi twebwe abataliyani ntabwo tubaho udafite umugore urenze umwe mwebwe muri abashinwa ntacyo muzi. See, all you Chinese know is work. Icyo mwebwe abashinwa muzi ni ugukora gusa. All you guys ever think about, right? We're discriminating and we have more. We niba urimo kuvangura revangura abataliyani mu bashinwa urimo uradutuka reka tugure ko umugore waguhitana umugore kumbenaga kucyica n'igituranye. Right, time for work. Igihe cyo kujya ku kazi bye turagusize. Huh? I can't go. No. She'll kill me if she sees me. Ntabwo najya umugore yanyica mbonye. Nimufungura urajya hagazaho n'umupanga ku muryango. Hey, we the balcony. Ngwino twicire inyuma mu gikari. Iki kigabo gicubi inyuma umugore wacu buri munsi benda kwicana. Hey, is he Spaniard downstairs? Well, don't worry, I'll go first. None se turaca gute buretse ngenda haca nyuma. Imbere. Hey, I'm going now. Ndagiye ningira hasi ndakubwira. Kumbe nakaduka kumugabo yageze ngo ninkubi kubise kumbe ari kigoye kaduka kejo. Hola. Yawe genda kapfi. Yeske. Batuye mu Butaliyani. Iki kibona mugenzi wacu bimeze bad wangu bimeze bad. Uzamenye karundusha. Yewe. Don't you know how to use the stairs. Niko mwaje muca kumara kariyeri case. Okay. Muze nk'umuvunitse imitsi yakabuno koko. Bayivura basigaye bayidoda. Imitsi yakabuno gusigaye idodwa. Ciao, I started but you had already gone. Nagiye kuvuga uragwa gusa. Uraguye kapfi kiya gitangiye kumutonganya kucyo atakibwiye kare. Tukiraho barakwereka imodoka nziza zimwe za samani. Ari yasaga. Morning, could you tell me the way to Via Laetana? That's my friend. Aruwaje arimo kwishakira company y'ahantu, company izwi. Undatibaza inshuti yanjye. Inshuti ngiyi babanza kwegereza imodoka ya mbere kuri ujya ku job. Uyu ngo arashaka kumurangira. Via Laetana. Right. Go straight on and take the first left turn. Komeza ukate Get to Calle Mayora and then you're lost. Uraza gusanga handi umuntu uri buhagaze umubaze none se ntabwo hazi ibyo bivuga rero ko wayobye. At Calle Bilbao, make sure the fountain's working. And if it is? Then Via Laetana is straight ahead.
And if the nuramuko iyo byaho ngaho ngubwiye usa nk'ukomeza imbere ndibuka neza ni muri iyo mihanda imwe kumbe nago kihazi kiragiye ngo kikize umuntu gusa clear as mud. Thanks, old chap. sawa murakoze nshuti kundangira yewe data we ayiga data cye data we umukobwa arimo kugira gutya mu mukobwa dore umukobwa ukuntu ateye utuguru nutwo munda naho bakure abagore bamaje baba bafite ibintu by'ibiromba amagira musanga igikobwa cyaje gifite iromba aho kubera kurangara yamene mu roko defense abandi umwaka uravutse kubera kurangara Sorry. fandi I mbabari didn't mean it. Sir, we'll dry you off. Here's my friend. inshuti yagira hano Officer, here. yamagaye mugenzi we yitwa Thomas afandi hanagure kimwereza ibyo kivanye ku mapine yitera kiwi we I don't want to see you washing your vehicle here again. sinzongera kubabana mwogereza imodoka we nawe yamenye ko none uko ibyo akoze aramana neza ya mbere fandi gaho ugendere ayo data we filmira fandi mwaramutse Hey, we you part-time chimney sweeping? ko witeye amarangi ugiye mu ntambara zo muri Vietnam gutese usukuntu usa ku gasura yirebye mu kirahure Chinese? biriya bishinwa dore ukavuga biriya bishinwa tuba tugaruka kuri ruhande tuza kuri ruhande Samuhanga ni nawe wayoboye filime ubwe arangije yikinamo tumenya ko abakinnyi ari hatari ni nkanjye nyiri kwabwira yanga uko nakinnye bara nkanayiyobora urakina n'abantu Samuhanga director wa Wilson Mills yageze hano Samuhanga kumbe hano ni private detective na hano abantu bakora iperereza ariko ku giti cyabo ufite ikibazo ugenda umuntu ukora iperereza ukamumenyesha akinjira mu iperereza ry'ikintu cyawe ni ba private niba ariho gikora niba kigiye kwiba cyavanye ubuntuza ni igikanguzi sha ni igikanguzi cyakanguye urugi iyo biramo niga rwa Sankara sha Sankara sigaye afite igikanu nk'ikimvubu kumba urakangura nanjye kinkangurira mu gikangura nuru kanguzi narwo araka biriho kacwo kugira ngo wibe neza rero batazagufata amaboko ntabwo agomba gukora ku kintu wambara ibitambaro uko bapimwe bikumwe no mu Rwanda byaraje my friend zabakanguzi murumva That's Private Eye Matthew. yarageze ku Free! nova uri Boss! What are you doing? cyakanze nyiri mari kumbe baraziranye niko urimo urakora ibiki nyiri mari ni iseje Freeze! Boss! What are you doing? boss Nothing, just exercising. urakora ibiki nitozaga boss nitozaga kumbe no kwinja cyakanguye ariko se boss giturugazi yangatiye Why didn't you get the light fixed? kucyo amatara utatumye bayatunganya Because the power's been cut off. boss amashanyarazi barayakase the power has been cut off That's great. And my account's only 3 days overdue as well, and they just cut it off like... company maze igihe gitoya barimo baradukatira There n'umuriro wasn't anything I could do about that. boss ibyo ntacyo nari kubikoraho kabisa kumena igipagasi cy'umugabo gishinzwe kumutunganyiriza ibiro gukoropa sasa iyo kije rimwe rimwe kirakangura kirashaka kuzamushitura umunsi umwe atabizi kikavanamo ibintu byose kibaye cyakavuguza ari wazijyanye cyakoze ibitsinga nibyo kinjira gifunguje I'd let you go. You couldn't have found yourself another one, and it would have been adios Hispania, right? ugomba gukora akazi naba mari naba ntahari nibapfe kudukupira umuriro cyangwa uzashaka kandi kazi handi Yeah, but ndakumva if you'd have paid me, I'd have paid your bill. boss iyo unyishyura rero ngiye nari kubona narakoze mu yanjye nkishyura amashanyarazi Yeah, pigs might fly. sawa ni boss ni muremure dore urutayi ni nk'urwa Junior do The phone company sent 2 guys. telefoni nabo aba phone company nabo bohereje abasore babiri We weren't here to hire me. mutiye se bashaka kuduha akazi No, you're right. oya They came to take the phones away. bari baje kujyana amatelefoni No wonder it's so quiet around here. nta nyagasani ziko nta kiraka duheruka ubu tuzishyura dute Oh, Alfonso came to see you. Alfonso nawe yaje kugusura You alone? No, Which- with yeah. 2 tough guys. yaje wenyine Alfonso yaje afite ibisheya bibiri ngiki What'd he say? He said you owed him money. yavuze iki yavuze ko umufitiye amafaranga kumbe boss afite umuntu umwenda witwa Alfonso Oh, n'amashanyarazi well, that's a coded signal. There's nothing to worry about. It means he got a new lead. He also asked when you'd be back. yanambajije ngo uragaruka ryari Well, next time he comes, tell him I'm out of town. nagaruka uzamubwire ko nagiye gusura ingagi mu Rwanda ngiki That's another coded message, okay? iyo ni kode tugomba gukoresha abagisenzi babanyishyuza ntibakajya badufata That's fine. sawa boss niko bimeze How? He said he'd come back at midday. Yeah, about yambwiye ko ari bugaruke mu masaha sita none dore amasaha arageze ngiki Why didn't you tell me before? kocho utambwiye icyo ari cyo ari kubanza bamushenzi we coded message. It's not. It means boss ari amaje anagucurika rero ukatera nk'icupa uko riteye
tayi yahita imera neza neza nk'iya nkongoro. As of now, you're acting chairman of this company and you're in sole charge of Sasa rero guhera none ahangani wowe uyoboye iyi company igenda acitse kubera amadeni yabaye menshi, uzajya ubona inyungu unyohererezeho mu cyaro, sibyo? Uzavuge ko nagiye gusura ingagi. Good luck. Amahirwe n'imigisha. Bose ariruka. A promotion? Bahena nyagasani, promotion. Promotion ni ukuzamurwa mu byuha mu kazi. A salary increase? Hanyuma se bose kunyongeza umushahara ko wanzamuye mu kazi. Boss yari yagiye yacitse tayara rusigiye ngo nirwo ruba rwa boss ngo kandi se kunyongera umushahara. Urwo sigiye ntabwo rwigeze rwigareka da. No kuvuga amashuri ni impamya bumenyi ikibura mwaka ubukigendana mu biro by'abandi do. Ninga nkongoro murakubitana warize se narize nyine. Ufite certificate y'uwa mbere secondaire. Kiyagazeho n'ubu costume. Kikiraho. Okay, have a seat. Ico riragitangira guhita kitoza abakiriya baje kuntu cyabafata. You should listen to my list of principles. Mugomba kubanza kumva amabwiriza yanjye arabyimba muri office y'abandi. And my first principle happens to be I don't do anything illegal. Amabwiriza ya mbere sinjya nkora ibintu bitemewe n'amategeko. I have the guts for it. Right. Tell me what I can do for you. Bwira icyo nakumarira kumbe hinjiye umukiriya. Want you to find someone. Ndashaka kunshakira umuntu. Musaza yaje avuga nk'urwaye amibe. Someone? That's a challenge. Umuntu ibyo ngibyo ni bikomeye cyane. Mwibuke ibiro by'abantu bashinzwe iperereza ku giti cyabo. You've never done that before? Ntabwo wigeze ukora ako kazi se? Yumva hari uvuga igira inyuma. Cyari kizi ngo kirimo kwisubiza. Cyari muri tize. Bravo. Well, yeah, but it's still a challenge. Kiriya birakomeye ariko biroroshye. Kumbe cyambaye naburu karuvate. Ntabwo cyari cyambaye uko babikwiye cyitozaga. I didn't realize you were A Chinaman. Don't worry, I won't waste your time. Twita ibintu byacu tubikora biri bizarre ariko rimwe rimwe tugakora ibikwiye. Sure. Yarakirebye amenya ko gishobora kuba cyambaye nabi ko kari boss. Find a child. This child belongs to a particular woman I know, yes? Uyu mukobwa ashaka uyu mwana nshaka kunshakira n'uwo mudamu nsira. Her name? Which of izina? Oya. I know her as Gloria. Izina nzi yitwa Gloria. Is the child a girl or a boy? You'll have to find that out for yourself. Uwo mwana ni umuhungu n'umukobwa. Uwo mwana uramwishakira ku giti cyawe. Nukujya gushaka umwana w'umudamu ngo uyu musaza se umudamu niwe witwa Gloria. Umwana ntagaze izina rye. Urumva? This is Uramwishakira. what I have for you to go on. Akira ikirego kujya kugikurikirana. Not quite up to date. The photo was taken 22 years ago. Iyo foto yafashwe imyaka 22 yahise. Bivuga ngo n'uwo mwana yarakuze, uwo mukobwa yaramaze guterwa inda. Yari umwe mu mukobwa utuye mu Kibikira. Not much to go on. I never said it would be easy. The case... Ibi aka kazi karakomeye ntago ariko nanjye nakubwiye ko kari bworohe. Two conditions. I'll outline them. Kazi gafite amabwiriza I have abiri. conditions too. Sawa. Not the only one. Nanjye mfite amabwiriza ariko ntabwo ari we wenyine. This case is confidential. Hanyuma iki kirego ni ibanga. Thank you. Urakoze. Secondly, you have to find the child within 2 weeks. Icya kabiri ugomba gushaka uwo mwana mu byumweru bibiri. Here's- Amuhereza urufito. Kashi nyinshi shaho boss yakwepye ubu nicyo kiyobozi ni kirarya cyonyine tu. For expenses, you'll get another 20,000 US if you deliver. Ibihumbi 20 ngibi urarangiza kubona umukobwa turagwa ibintu Tell me your 20 conditions. by'amadolari. Ayewe data we. My conditions are that I accept your conditions. Hari amabwiriza ufite amabwiriza yanjye nuko amabwiriza yawe nyemeye umva ayo mabwiriza ukacwaho. Jolly good. Byiza cyane niba ari amabwiriza yawe ari ukwemera amabwiriza y'abakiriya nibyo. Take this. You can reach me at this number. Uze kumbona kuri iyi nimero. Fata nimero. Kumba ka nimero yakanditse katagaragara neza. Sasa iki kintu nk'ikintu cy'igikobo iki kinyenzara kizi ibipapuro iyo wanditse ibintu bitagaragara neza uko bigenza. Ku meza ya boss wacu. Kirashaka kwirebera nimero gusa nta bindi. Filimi raho. Ikinyenzara shaho kibonye amafaranga n'ubwa mbere. Cyarashinyitse kibona nimero. What are you doing? The latest thing. A liquid sealant. When you have a lead, call. Ubona hari ikimenyetso uzamamagare kuri iyo nimero. When you have a lead, call me. Maraka, tuvuye tugaruka kuri ya modoka. Baba ko babiri barara na DC, buruko bazindutse. Nabo batenga babacuruzi b'ikarito mu Rwanda, nabo bafite iduka bagendana. Imodoka yabo ni ryo duka. Abataliyani bateye imbere kera. Ubu ndakubwira ko turi mu myaka ya za 70 kantuza 70 aho ngaho. You ready? Biteguye. Baraza bagaparika hafi yo kuri stade nk'ariya mu Migina ubundi bagacuruza ibyabo. Imodoka nuko gateye. Imodoka kumbi vamo restaurant. Bagenda ni karito. Ni nayo batwara mu rugo. Wilson Mills niyo turora. Abamotari baho bari barishimye shango dore bene wacu man. Dore umwana kumbehe man, dore umwana kumbehe. Baramutse muzane perime yanyu hano. Kufiti ya moto kabutwara vatiri. Thank you. Ngaho komeza mwana ndababa bari. Ikiza cyo kubura no traffic ushaje umusaza. Hey, when did your father get out of here?
God only knows when he'll get out of here. kuki papa watava hano imana nibiza umunsi azava hano kumbe papa w'iki ngiki kimwe ni umurwayi wo mu mutwe We've got a flat. I know, Biggie. I can fix we it. ipine ryatobotse sasa baje mu ivuriro ry'abarwayi bo mu mutwe ndera A big deal. I didn't. oya reka nze ndishyiremo Sounded nanjye like- nta kibazo ndarishyiramo What should I have? Thomas ni A iki flat tire. Ha ha. We'll fix it. dufite ipine ritobotse basi turafatanya sibyo Ridiculous. No sane person would say that. We've got ourselves a flat tire. kumbe ipine ryatobotse muzehe wambata we urebe iyi filime niwe mbwira You're right. No sane person would say it. Let's change it. n'umusazi reka twihindure amapine kumbe hano igisazi gucunga neza hano hari ntuze eshatu zavuyemo bwa za ntuze eshatu zimwe ziba zifunze ipine Hey, do you have a magnet? No. za nati zari zafungutse nati zo mu mapine babona ntaziriho kumbe nati bazikandagiye mumenya ziguye mu kobo Do you mean those nuts? nati nazo urimo kubona sinzi aho zigiye Oh, ayaye right. We need a magnet. That's what I said. nibyo koko turava hano dutese menya rero gufungaho rukururuzi bakiraho kumbe hano hari igisazi baje mu ivuriro ry'abarwayi Easy. Can't believe they're sane. You sound like a pair of cretins to me. njyewe ndabona mwebwe muri abasazi ahubwo kuri jyewe You're not? Yeah. nawe uri umusazi se yego At least I know how to solve your problem, though. gusa byibuze jyewe nzi uburyo ikibazo cyanyu mwagikemuramo Yes. aho tubwire Listen. umva Take one nut off each wheel. buri pine ryose mugende muvanaho nati imwe nati ni za ntuza bagenda bafungisha ku mapine It's 3 nuts. Use those nuts buri pine rirasigara na tatatu hanyuma atatu asaguka to fix your flat tire. mufunge tayo yanyu yapfumutse imwe ipine ryanyu All ryatobotse the wheels have 3 nuts. amapine yose araba afite za natse eshatu ipine rirabatwara ni The hahandi garage. mujye mu igaraje Right. uvuze ukuri Hey, not so. You seem pretty darn smart to me. we none se ko bakwita umusazi kandi usa nawe uri mu muzima tubwiye ingingo ifatika Intelligent. I'm here because I'm emotionally unstable. umva ndi hano kubera ko mu mutwe nsa nawe natuje neza ariko ntabwo ndi igiswa nkamwe They're 2 different things. ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye You mean you two don't know? mwebwe babiri ntabwo mubizi babajyane mu bitaro ari mwebwe mwabisazi mwe ko bisa kimwe gisa n'ikigori ikindi gasa nk'inuma umusaza nawe urakubwira ibintu bidahwitse atubwiye ingingo ibyo ari byo byose Tick tock, tick tock. uwo musaza yitwa wuma afite amaze inyuguti ebyiri izina rya mbere ni wu irya kabiri ni ma abashinwa ni hatari kiriya cyavugaga cyo cyitwa Richard ni nkuko mubyumva ariko ngi ni nanaga Tick. What do you think he's doing? urabira uyu usari mu I know. Why don't you ask him? njye se ndi umusazi mubaze uranatakora iby'abasazi No way. Well, don't worry. I'll ask. reka mubaze Hey, buddy, what are you doing? uri mu bike muzeyi M.A. clock keeping time. isaha ndabara buri segonda tiktok ndabara buri And segonda what time is it? none se ubu ni saa ngapi Is now 2:30. Tick ni saa munani n'igice 2:30 tock. That's wrong. It's 2:45. urabeshe ni saa munani na 45 Oh no! I slowed down. no nabaza buhoro reka nihutishe imisegonda Tick-tock, 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 tick-tock. muzeyi yihutisha amasegonda ashaka kugira ngo acakire hahandi abasazi buzuye hano gusa kumbe papa wa cya Thomas nawe niwo yibera nawe ni umusazi tuvuye tugaruka hakuno mwebwe hano hari uwo bahaye ikirego ngo ashakishe umwana wabuze kera hashize imyaka 22 Hi. bite You seen Fatso? nyamunini wamubonye oya ntabwo namubonye egera hino nkubaze Has someone just died? hari uwapfuye No, why? kubera Because you look as if you're going. wambaye nk'ugiye gushyingura ubwa mbere rwari rubonye ku mafaranga narwo rwiyambika neza rwaragiye rugura imyenda y'umukara gusa iyo ushyizemo akeru gake rero uba ugiye gushyingura It's you. bite ni wowe Cheers, buddy. bite nshuti What do you want him for? ntabwo ngomba gusinda ndashaka nyamunini Got some news for you. mufitiye amakuru I'm now the acting chief of the detective agency. ubu ngubu ni jyewe shefu w'iperereza ndakora iperereza ku giti cyanjye ubu ni jyewe mukuru Word of it to anybody. mukuru yarabinsigiye ntuzagire uwo ubwira ko nakize What do you take me for? nta muntu uzabwira nta muntu uzigera ambwira reka tunywe akanyuma bagihaye inzoga ni ubwa mbere kizamutse mu ntera kiririrwa kiratira buri muntu ngo kandi ntuzagire uwo ubwira ntuzagire uwo ubwira See you later. tumarane mu nyuma gitangiye cyo kunywa buri muntu umenye ko azamutse mu Can I trust you guys? nabizera We've known each other. kibazo none se igihe tumaranye tuziranye wa mushinwa we As far as I'm concerned, I don't want to know your secrets. Keep them to yourself. we nta mbanga ryawe nshaka kumenya wasanga ari amabanga yatera n'umwaku barakizi ko cyakasiriwe kumbe kuri inshuro gifite inkuru nziza Right. sawa Well, I'm gonna tell you. reka But mbabwire you gotta promise not to tell anyone. musezeranye ariko mutazagira uwo mubwira
I am, as of now, the acting chief of Matthew's private detective agency, and ubu ngubu ni jyewe umwe mu bayobozi bakomeye ba Matthew Detective Agency, ndi umwe mu bakora iperereza ku giti cyanyu, mudakomeye sikwa kuri mwari muzi. Yo reka tumwemo we yazamutse mu ntera. Ngumva inkuru ya sitera umwako. Hey, Moby's been promoted. Niko uyu mwana bamuzamuye mu ntera, inkuru itangira kugenda kandi barasezeranya ko batabivuga. gotta find Fatso. Sarekanya gushaka Nyamunini. Hey, congratulations on your promotion. Felicitation twakuvumbuye. Neza cyane tumwemo ku bwawe. Felicitation murakoze. Kisukayo nakandi kanyuma. Kirimo kirasinda ngo kirimo kamwe nikirenzaho. Kumbe bari baracyakira. Nuts, huh? Sawa mubigira amabanga sibyo bibe hagati yacu sibyo? Urabeho Nyamunini.